wanya wa nanu enti kwasie danum rebia radio no Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ apono wotwino radio no Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ 106.3 radio no Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ ti afia makwatemaku ewo Adom FM what was abuso men kwantu emu won sense bebere emu yare emu amane huno ti afia makwatemaku ewo Nyinsen Ne Awoɔ enu se onkasa nwie no na wanya wo na no anduro abuso men kwantu emu won sense bebere emu yare emu amane huno ti afia makwatemaku Nyinsen Ne Awoɔ enu se onkasa nwie no na wanya wo na no enti kwasie danum rebia radio no Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ apono wotwino radio no Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ 106.3 radio no Adom FM Nyinsen Ne Awoɔ Medamunyina se memamunyina kwaba edo ba Adom 106.3 FM Nyinsen Ne Awoɔ ebreno aso na nwotwe abofia amankwa tamaklo nene anesefo ne adokotafo ya tenase ebedi nkomoi tesa 60 no de ebokra de na mawuse ya tesa aka asem ni nyina summarize ya asem no ene botaye nti a show we ye de aba no a summarize ni nyina de amaye mo amo Facebook nyame nhira mu nyina Fred Alhaji Bawaha making come comment no ena fe emrantie hene Danny Boy enso aba Gladys Japan mensa efa enso aha Irenete enso aha ena hwan biem mo amen hunu mo de making kan ni nyina enti we no ye fia mankwa tamaklo ni page or Facebook wo mo aba hono no Fred Kamasa enso ewa ha na fe Adom 106.3 FM mo amaba ho nyina nso kwadwo asempa furniture works wa ha Faustina Yamfo so ewa ha Edoji Promise enso aba ewa ha ene wona keke aka ho nyina Mr. Omomonhye ene nkoma yedie no yesemfa so de ye wo exclusive breastfeeding eho obi anye se yenom ne anya momum radio monye exclusive no ehia na one ye no bodene ye breast kra no na nya bete ne dem ze du be 100 o ha na obeto to we sa na se no fo anyame aye ne special dada shedede de nkra no ma hu se bio madwum o so nya exclusive se bibie ni hopa de exclusive na ye na ne ba be didi entia ye ka ye hyemu kena se 6 months de oba no fusu onko a fa hwe nka ho no fusu onko a na wa be hu difference no se de wo many asomo eye endpoint homeopathic clinic na da Roma ena o so ya senam yetumi di dwumadie ti se ye ebramo enti yade bi how mema no prostate no Dr. Duboaten se menkai mo chna holiday wo mo ye adwuma den enti yenko endpoint ne nkrabata bia wo mo ye adwuma na ko check o prostate no eye free e man so infections any problem ko endpoint one more enkrabata bia na on show e ma wo ho entumi ento fre 0244867068 0244867068 midin e de afia abankwa tamaklo Emmanuel Che e wo aha adepa Wilhelmina so aba Sylvia Atiku enso edene de aba medrofo papa bi o ma hada na enso se de adwuma no on se nurse ni a doctor fo no ne aba na adwuma no ho ase yede wo mo yede wo mo ne de wo mo te wo kwa no mo keka wo so mo free hospital ho no mo ba so iso Nyinsen Ne Awoɔ no mo ne ebedi nkomo medofo papa bi Felicia Mate Dodu ya wo ye senior midwifery officer wo Greater Accra Regional Hospital and as a Rich Hospital wo no ena nwumre oba fa na ho ofane de agisa mo amohwe ne live on Facebook oba pa aha atwe o camera no me say camera mo shine bed dress so fine shine twene ne chair ne bra ye kakra mame kumaku
Von D Felix as nice topic yeda se papa na fe Josephine and Joseph and cancer or say God bless you yeda so nyame mo papa ampoma Jacob so echia ye was ochia nana ya okranche the first chief or was a abrabra yo yada mo sentiment for Felicia Mate Dodu ewa ha say ya wo call Greater Accra regional hospital or ye midwifery penny pa ewo ho oba pa nwumre memwajo ye nua mo ho aye fedodo me da se o space yi de o wie pe me me doctor mama the same thing ho aye fe me da se pa so se wan ka so watu ho asi ho se nkomo we de e wo se fia me ba show no so ne di ho nkomo nyame nhira minim se by the time e be wie no obi a wa fa fura what call you ya na adwene se me da me exclusive bia no be sua bibi eno obi kura nso a se no an wo ye o hwe ye no fo ne ma eno wo ma na yi bi kura na adwene be sesa by the time ye be wie no ti da se onso anwumre waje bre abanti be bie phone lines na bre no eso a na onso do adwene che na ba na mum ye mie ye ne de o question bia wonne nkomo ho benefits of exclusive breastfeeding hono oba fia amankwata maklomi page a mekan oba Facebook Adom 106.3 a honso mekan better kona do say sister fia you are too much also you 3 much madam say Alfred okwa good message yeda say and afa Victor Ado onso so well done yeda say yeda munyina say Anthony Morrison say God bless you me wofa say you Anthony Morrison ne wo fa say anamia you Patricia say and so share delay more and so e wasante mampon na o share oba ye ka say exclusive breastfeeding na mo patch say nti ye ka say exclusive breastfeeding na yemfa say kafra ma ye babi e wa ha nti ejeko fatu ye baba na so mama wo na ya kono ba me fia Facebook for no so ehwe ye ba girl no ho se mu hu ye ba no aha enko kakra ho omu hu no ye ba no oba tuntum bini ye obi a wanyum bia rade ma wo fa ho fa ba na nya ba kama fe say enti sister we ni din e de Nyinsen Ne Awoɔ what akosi Adom akosi ya mo ajodo over Adom 106.3 FM you said you osre ne hebo no no ho fedo enti ye ba no ono na ne ye ba bedi no ho nkomo said ye yaye na exclusive ama ene wanyini pom fefefe kama nti oba mintie we okay before answer meka the exclusive breastfeeding ye no me gidi say ya bodero e wo exclusive breastfeeding ho bebre na ne de aye ba beka no ye de yate ene ebi nso aye nte kakra ye de beka ho na ye ka say exclusive breastfeeding na se oba wawo a wode wonufu nso ebema wo ba fitida wo be wo no akosi 6 months aha nufu so nkwa se wo yesa innuane nnura e wo nufu nso num a ebebo akola ne ho ban ebebo na ma na nyine ye no ni nyina wo makwa ne timinya basa wo ma na nnuane bi ansa wedi 6 months na innuane nnura se wonya a obenyine ye ebebo ne ho ban no aya ontimi enya ne nyina wo nufu nso nim yo ene ya bone tofa de amaye no the last time ne Rosetta tell it to Rosette o nyumbi no funso ma wo ba no funso fitega wo be wo no dikosi bosumisia enfa bibianka ho ma wo ba no funso fitida wo be wo no dikosi bosumisia enfa bibianka ho no funso tete awontem no funso mankra nyansa no funso ya mofradia enye papa no dia no funso enti anu anu ya dia nyom to no enti no fuso no eyankra ne dia from 6 months o yire won ko dia me do for 6 months dia spare no mfa ma kra no o wie 6 months no a se obenum dia ne so ho papa no so betumi na hye ba 6 months ne dia mo release ma mofra no bia wo ma jo dia ba bedi hu nkomo yi o bete so ati ase se woni problem bia dia exclusive ne dia eyenti ma me abo ne tofa e de amayenti no ye nto so from 6 months from ada ye be wo no
kosi say obenya 6 months there nufu nsuo no ho a sa kwatere kosi no kwa nufu nsuo no ho because ye share WHO say owo abofra even within the first hour no say wontimi breastfeed akola no say hwense wo ho kwan ana baby ne ho kwan dia within the first hour na wo be wo no say wontimi fa nufu nsuo ne yeden ema akora no na exclusive breastfeeding so depending on 3 things say you kind of the 3 B's na that is the baby the breast and then the brain sana nufu nsuo ne yeden say wodin akora no abofra ne betu nufu na no send signal ko adwene mu ema adwene so yeden produce some hormones bi ebema nufunso no ayeden aba akora ne betimi anom nti se wowo na wo ho ye baby ne so ho ye na hwensi wo kwan a megidi se WHO mpo say within the first hour no say yentimi yeden initiate breastfeeding ne bo ha ya na ma wo ya wo foforo na ma say ya wo foforo ne sana you don't need much and yes say bebre na wo ye no say nufunso no embra ye fe bibi cholesterol cholesterol no ene na ye nufunso say yellow ima bebre betimi edi ho adanse ene atiti bebre na omo mpo a omawofo anasa omo maame anasa obi a obo omahwe omo no omo timi ka say ye nsufi nufunso a eye fi nti ebi mo kwatimi express den etugu but eno no na ebo akora ne ho ban for the first time eno no akora ne hia bebre cholesterol ne santa eba in a drops na ye hwe abofra ne so ne yefu na ete say ne face ayesa abofra ya wo ne foforo ne face no the stomach is not big say so hia nufunso bebre ono anensa wakwano intino so onya drops of the cholesterol mpo a eye ema akora no breast milk ne so ya chiche mu ahohoro megidi say ye duru ho no ma ye beka ne nyina okay ndie ye nto so si ye to so koye makase ebi wo hono maya na nufusuo no emma nti anu sa no bede because obi o ya no person ye exclusive now but asase na emma akro no nsusu nti ade ne ye beye sa be ma nufusuo na ba before obampo be wo no say within the obefa yefuna obewo 9 months no body nankasa wo mechanism bi a eyeden ehihye nufunsuo nankasa but say before obewo a nufunsuo be ba ne niam bi wo ho nso obetimi aye while pregnant abra wonyem no ye wo say wo be prepare wo nufu no for the lactation say wo be ma wo ba nufu say wankasa edu sa abra kakra wo ba be wo na wo be make sure say wo hydrate wo be no nso bebra na say innuane a eye inso e na wo nufu no so ye wo kwan bi wo ho no ma midwives ye betimi a churchill say wo de warm compress bi beto to nufu na no na wo de inkuto asra so na wa odi ya kan say onsa o tamp no kokromoti ne be miemia amana ba no se wo ye ne sa empem bebre a wo na lactation itimi ye den etimi establish e na demo a wo di baby ne so to ano no etimi ba na ye sha research have shown say yeah, well, 1% of the mothers they don't even lactate at all. I say, oh, nufunso manemba. Yeah, no, yeah, well, 1% of people omuntimi yeah, then nufunso ma omoma. But aside that, no say if you don't fall in that category, yeah, when you baby, I said the midi kind church, you know, ubetimia ya antenatal during antenatal say unufu ne beba, and I make ya no cholesterol ne beba no. And here say beba bebre eba in drops. Yellow, thick, containing antibodies, then a boakola ne ho ban every yare bebre. It is a share cholesterol in pass drops near no, and no here pass a de ma then yet be my mano. They are yebe warm, and as our cholesterol so it lasted for 3 to 7 days. Into within 3 to 7 days, no, yes, say you make sure says our cholesterol yet be then yet be my mano, now born a home by every yare bebre ho enti Nyinsen Ne Awoɔ na otie no Adom 106.3 FM yene senior midwifery officer of Greater Accra Regional Hospital Felicia Mati Dodu na AD Nkomwe no funso mankra nyansa etiti a wontem
ye nkra na dia enye papa na dia nti eno nko akra se topic no kra ye nwie kakra na wo de anwum na omode aye anwum no kra no e ka asem ni nyina Gladys Night tete se great job ye da se Philomena agodogo ana agudugo se nana safo kantanka thank you no so ne de no mame Paulina so da ya se fia good job my wife Philomena is listening and watching you ye da se papa Esther Ajin Esther me da se God bless you sister fia watching you from a man from Nyamishra Mary Odai and so share you say nice topic keep it up dear ye da se papa afa Richard Bedun so Adom 106.3 Facebook and or share say the need topic no ho and afa Gladys Night and so asaba piemo ewa ha the day kwa say no is for the man. Okay, what on agenda Oche Aguna Nkum, it's a nice song. Happy birthday to Mami Jo of Aguna Nkum. Ampoma Jacob on so say Efia, I really like your topic. Na Ochia Nana ya okranche a otosumi enu chifa or sehi abra mo yada masemesra oba say no a wani je topic no sa no de fene ani kane wo sharing no wo share pad ye obi anso bete ye kan Nyinsen Ne Awoɔ ya che enso sometimes benya calls be or say me first time meet sa phone many jemo ho na se benya dodo pa je se mo share fisa botaye ne say wo so oba bia fafura otime wo fa no ho e fa ne ba ni kwan so oba bi bekwa wo yeso a wo ma ana ne ba ne ma eye den ya afutuo ne kasa mpanifo ye frɛ wo mo ba de ban ye no se nyina ye di so anya minti obi aba wo afa ne ho afa ne ba no ane ye mbota ye no nti se ne ene de di kan ya waba Adom 106.3 a utie yen na wo so yen live on Facebook Adom 106.3 ana se fia amankwata maklo page ya mamunyina kwa aba kwasi ada bia 8 pm hwese wo fidie no edaha ma me yensa nto so na yenhwe de nti amobo de room faso be pa ene wo ye makura no fo nko a ensuo ni bibia nka ho for 6 months mfasodie bebre wo ho ema abofra no ena mfasodie nso bebre wo ho ma mada no aye maame na wawo abofra no se ye fa no abofra na nufunso no contain antibodies said the medical kayen ebo akra ne ho ban efi yarewa bebre ho na breast milk ne so nyankopon ne nyansen mu no wonim se no na ebe den eye ema abofra no nti nkwala ne nso no memfa ne sankwala ne nso no timi breaking it down which is easily digestible by the babies no na eyi ema nkwala ne nya diarrhea so ayemtuo se obebo wa ene yarewa bebre etimi ye akra ne so infections bebre etimi prevent ear infection so na etimi ma akra ne so ye den gain weight onimudro no etimi kɔ nenim ema akra ne so timi nyi etimi biebie akra na ya den na adwene mu enti ye hwɛ mfasodi a ema akra na bebre na ye kɔ mada ne so hɔ a mada ne so sɛ de esi de to nwom no etete awontem inti se wo ma akra ne nufo no etwe wo mense se den ekɔ ekyire ekɔpem da ebra wankasa wo be dwen se eye se wo ye den wo oba no echi inti etwe awontem but I want to na mo sanchire mu ye because obi nim se o ye exclusive na so ye exclusive because ye were exclusive power ho ye were exclusive inti ye hwe WHO a eye se won feed wo ba 12 times a day or when there need be inti mother bi wo ho no mo be ma ne ba da be se 4-5 hours eno no sa na so ka se wo ye exclusive you are not doing it on demand eye se exclusive no so won ye no on demand inti at least every 2 hours eye se won ye den on breastfeed wo mba na ye pa no onye exclusive baby emwa awontem no eno obetimi anyema fa inti say ya ka se 2 hours bi say won feed wo man ye wo babies bi wo hom pa 2 hours na nye den endu but wo be hu sign say oye den opa aduane eno no sa no you feed on demand said akra ne pe no na wo de ama no but when timi feed baby ne kra na nye every 2 hours inti ya calculate at 12 times in a day say won timi breastfeed akwala no said ya wo no se wo breastfeed akola no one breastfeed no on demand no entimi ntwe o menses ne enye den enko eje nti ye won ma bi wo hono ma omo be wawie no
1 month na ne mense saba 6 weeks na ne mense saba eno sa no obetimi anyem oba nechi a won hia wadwen se obeden obewu nechi nti maame ne nso ye hwe infasode a exclusive breastfeeding ewo mana said ye kan etwe a wontem maame ne nso reduce stress postpartum depression etimi reduce maame na nkasa se ye fa nyinse no bon se they put on weight etimi ma o weight ne ye den ekofom Oya exclusive breastfeeding so a wawodie no se baby ne unyinse ye no ebeye kese se de wo ma akola no exclusive breastfeeding no ye won hormones bi a ye den release in our brain in our body etimi contract emmoa wawodie no ema ne kofom se baby a enye den ekoda te se abra na wonyem no nti ye won fasodie bebre wo homa mada ne baby no eno an ye ka kire mu no mfasodie wo so nti ewo se obata oba bia wo a obetumi aye exclusive ni biem na yenwe na hu ni die no mo nso because I don't know say na on say first time especially onye moda na onye mfofora on say atoto no to feeding bottle ni to ye fe nti ubon say ye pese obi a hu say ye so ye didwa me ya sure say ahunidie so ka ho bi pa so na ehia say exclusive no ye ko bi mo ahunidie no wo fom ontimi twitwi feeding bottle no mu ye ehon so ye ka ne say Inti said yesi kaya no se wo ye exclusive breastfeeding na exclusive breastfeeding kwa easy for the baby to be access because menu for se me ba me hu se me ba peduane no ane se maye den meyi menu for no e de ama akra no aye den anum nu for obi nso wo no obeka se feeding bottle say ye use feeding bottle na hygienically no enye hygiene nkwa ne ye ka se mamum feed baby with the bottles ye won nipple confusion abofra no kwa betimi a confuse no ema onufo na no ene bottle na no Inti sa nipple confusion nso ba wotimi disturb akwala no ohun which is which na bottle no so se eba no flow no eba no intentem no obo se abofra no yeden or prefer se wo be feeding no wo bottle nim si we inti ebi mo so ntimi endi you can say bottle no huni obo ha cry or the bottle which we are discouraging bottle feeding a idea ye discourage so wo be ma wo ba no fon so mpo na e bia nya directly from your breast wotimi the good cap mu na wo the atre ehun ti ehun ni asesa ayeden ama no but bottle na nkasa ye was so many effects feeding bottle no ye den e de man kra no e bi ne say even say almost say ba ya no almost say na den enhihye yie etimi momo eniema bebre infection ne eniema bebre nti feeding bottle no kra de ye discourage say enye se wo de ma wo ba no say even so nufo na hihye na baby na awama ne nufu no wa mempo a wo de go express good cap mu na wo de atre ye den asesa amana anom okay enti ene na question ne mra na career women ni bi wo ho no mo nyanko mba ye o na adaje na bi mo so mo ye na esu o mu su ka mo ko na ma ende expressing wo twe no for na si o yesi nya adwuma ketua enye bete obi ye bi first one second one wanye so wa bre na chi ene ya ene ade ti se career women a omunya exclusive omnyom beye but enso 3 months 4 months na ne time so okwa adwuma nti ono saa no say na yebesi atwe no fo na si ho na ye de amaye mofra na o how bia machire because matese se one preserving ye nsu a wo mote na wo ye ne ye nsu ye se etimi si wa be 6 months okura na enye hwe to 1 year mpo okay nti ene ye wadaroma chekire ye na ja omo a eye adwuma omo awo afọ ho afọ mo bom betimi still e be exclusive ye can be say said the career women no wa wo ba ye say bia on resume ejuma after 3 months and 4 months no yes sa bre no na obeye den obeka say wo express no for ato ho ama oba because o start ejuma mpo a the breast milk production e decline e ba form
Because of stress ne won continuous breastfeeding breast milk production and kasa den eba form we advise the career women say wo ba invitation say no for ne yes eba more sometimes obonso we feed the baby no mama krani no for but otu wono na ebi suso some breno and say when you den own store breast milk no say the wo kan ye was storage no bebre say o express ya ye will be mpo ebetimi akọ 6 to 1 year ebe share freezer mu inti owo bana na o pese won store your breast milk storage ya kan say rubber bi a ye store breast milk no o express wo di gum no wa chiro wo data wo express ye na wo di good lunch bag mu na wo di share freezer no san freezer make freezer baby a timi ye blog pa na won time bie ho no wo di share ho no ma 6 to 1 year it can be there na who store ne san so aben first in first out so who express e bia we date we ene na who express e bi ochina so wo de ma abofra na de who express ne first no eno na se winyi ma akora ne first eno nti se de ka no samre no ene ye bra omo betimi aden I express no omo store breast milk no ama omo ma no no kro me kai say me time para me chim no for tugu efri wona mabiemo me ya pa me no me hu but na me ni ho idea bia but the see idea working na me say sanke bia satam nka me kipi ya anka ebeboa me chim tugu efri wa mabiem sade na nka beginning na ba ye kra because na buso akra na me na na etwe papa etwe egu ne he nti say na ya chugu ye no mani apia to egu but the watch ya me hu say your time be a bapa time na express it is so your career woman you can do exclusive breastfeeding up to 6 months. Wow. You have to save enough breast milk for your baby and who no chire ye de oba no beye because ye could be say we do nim my by said your work say stress be ma affect production and they no kre ti de na ye beye nienya enough breast near the amount breast milk the amount enkra no said midi kan and say breastfeeding no it depending on 3 things 3 B's that is the breast, the brain, and then the baby. And he said that what and so we are stressed up the production of the milk na enya den intime ma said the air den ebano inti mefa kwenya we catch career women no in some few months they have to resume work and say initially na wawo bano you will get a sachet na nufunu ebusu ama baby no samre no ene se when they won't get to breast milk storage bags now wa store ne appropriately storage and so and when say wo express you get a good breast pump sometimes so do one sane express here do sane express here it take it time but when you good breast pump and you true no for chale e ma so what do we need to two benefits ma obana you will still obey ama obana but I think say ebeboa but the whole can me question is saying you know say you pese exclusive na any said the be akra no be used to cup na ya store yes say this spoon no say sama wo mo na de no for na kasa so ma wo mo na say wo ye na no yade akra na to ano no na ye say express bia e wo hwa na asa de spoon ni bia sesa manana because say wo ba be kwa adwuma e hwa afei e bia be ka be 1 month bia e na obe start ya say bia o introduce e bia cup di amano and wo say be wie no o say akra na mpe because akra na ye used to no for na no onya spoon na ohun on say the other chance ye no I don't know onim nti obe advice say asase na so unim say yes enye exclusive say yes enye exclusive ti me wo ye na me start
express it no for no nsuo no even wo start wo ye na nufu nso na ebusu na wo express no sabre no ye hwe bebre a mothers bebre during the day ye be breastfeed akwara ne saa na babies no so edu anajo a omo ntan na papa omo that day time pa ba ye was support person obu ha ne kunu wo ho ne maami wo ho sabre na maami na breastfeed during the day anajo ebia baby ne ma ne nda no ye wo bi wo ne nchen a wo ye den oboa no na ye mu bebre no say ye be hu a sa support people we nyina either say bia wo kunu anasa wo maami ana wase aya anajo omutimi gi akola no eye den esesa breast milk na wa ye den watwe si ho ni bi ama akora no nti sa bre no the baby is but the nipple confusion about with feeding bottle and the breast but so what the cup and spoon cup and spoon esesa ma akora na na say ye hwe nkwala paracetamol syrup ya ye tomomo a ne rubber tina e wo so no utimi twitwi mu fine na wo the breast milk ni bia den wo hwie gu so na wo dia feed akwala no until without the spoon you can use that small container na say round cup and white no asesa makwa no inti ashase no a time a wo da na obi wo ho a osesa nufunso no e makwa na I think say the baby is getting used to yes and also type no nufunso no e makwa ni nyansa nya papa ne dia entie ne ye papa no ye kunu no edu ho 6 months ne dia jama akra no nko a ye wie after 6 months na obana na beche na so betimi age agu anum dia ene na esewara enti na ade ne wa yusu a ene na wo ye dey asana to Masui say I'm 32 weeks pregnant. My husband massaged my breast and suck it. He said there is breast milk. There is breast milk in it. Is it normal that the breast milk is coming before birth? Good job. I started watching you from 7 weeks and 7 weeks of my pregnancy. Mo where any no question ya no man kakra. Ni kuna started no ma dey also no funso group na. Normal say ene obenya nufunso no beba ba wo ye say okase nufunso ne ba we have to look at the quantity say dodo say na eba out ye say ye hu ebia onfanka message ne ho but said the wa abofra eba ana say by all me say ufa nyinsen na infitiase na sa hormone nyina prepare your body for baby no into definitely there's breast milk but your hormone bia se baby ne de na no hye onufo na no a stimulate brain no ema breast milk ne ye den eba into say breast milk ne ba say eba bebre dia say bra onya nwo ye dia say they put a stop to it but if it is me nim said the meka say kitu bia no dear because body nankasa prepare breast milk nankasa but na we kura wonya ye na ebe ha adwen ya dia because eba bebre na baby is not born so ho ayo ho okay me pesa wo betu awo formofo say ne yan handle breast no because ni ahonidie nso ye a key nti ne ye border rule ye exclusive no but ni say aka sa na sorry ya free hin no de no fu ato akora ya num ni ade say ne yenkipi no fo no se be ya akora no so ano na wo so mu no because one obi be exclusive be na yare ngwade bi akora no problem nti ye fa na ye mofra na omo wonyansa just that omo ntimi ye den enkasa ntimi fan say wo ye awophobia ebia wa fanyinsen wo fie wa ye dwumaden anase we pie wa koye dwumaden wo ba ye mfifre te wo ne ade a ye se wo ye den undware ansa wa ye den wa ma breast milk so wontimi ndware po a wo betimi ye den apepa wo nufo no kakra bia wo betimi dia apepa wo nufo no kakra ye won kwala bebre ho no mpo a wo ba na se omote sa pampa na fifre na omumma wo de nufo ne hye na no kwa bonso nye den ompe ba ontimi nka nche ba we no ye omo a ye kwa adwuma ye ba
kono for e dia kwhye adwuma ma wa kodi be 3 hours 4 hours and now the breast pad aboso na achenchene wani mu ho se ya ba ya now the koma akra nti e no nye ye ba na e se e clean ho fine na ye dia ma akra na se de be ye be bo ne ho ban e free yarewa bebre ho na sa kan yensa hohoro no o ba ya no okoso akra ni mu ina so kana e pick gems a yentimi ye den emfa ye ni ho nti se we pia bonten a wawra inside ne de se wo mbo modern se wo be wo di semina eni nsuo under running water yenka se wasenso egubo mu no wa ohro wonsa under running water na se obi mpo betimi ye den asenso a ye den egu wonsa so abra wo di semina ye wonsa ho na wa ohro wonsa ho fine Mr. Isaac Chumasi or Israel Tel Aviv wono ohye Nyinsen Ne Awoɔ pa wo Facebook nyamishra no ne ready dia fe ba kwa kan mfie ho nti owura Isaac Chumasi erade nya okesie nhira wo man kwatenti ahodini wo mu ne nya nkwada fa hwe program si ne edwumade nyina on behalf of the team we wish you a happy birthday Nyamishra Nana by says Sister Fia, please ask for me. If I do my period, my breast milk don't come. And I don't know why it's like that. And also when I give birth, I do my menstruation the next month. And I do not do exclusive breastfeeding. Nana Baside. Until I say ne menses na about the following month abra or onye exclusive breastfeeding. Into so when you exclusive breastfeeding the menstruation hormone na say entry menstruation nkwa echi no eni ho a betimi aye sad na aboa. Daniel Ohine Jekum say God bless you for the good work yeda say papa ya ahine pankasa good evening efia nyamishamo Emmanuel Godonu say we are listening to you live at Kakasunanka number 2 mo yeda se papa yeda mo ase mamemra me Facebook ho na ehonso wo mu go pa na me sure say asana to yayudie na no na safo kantanka say fia me and my wife we are enjoying the topic. God bless you and your midwife yeda se papa yeda mu nyina se Gladys Japan mentions a very good topic and Philomena Agundo and so has I mean can wo dia fa cheme Kwesi Solomon Brefo Sister Fia you are my favorite medase Kwesi makan wo dia no and afi Margaret Parry and so edene dia Aba Fred Alhaji you are really making my evening mo yeda say Kwesi Solomon Brefo makan wo dia and Josephine Kansanso makan wo dia na nche ye be bie yem phone lines no enche kra na afi onso de wo dia no aba question bia e kire wadwen e wo exclusive breastfeeding no hono na de aba ansa na me bie phone lines no ye kan ede ya wo beja wo bana ma na ne bi bejana ma wasi bi obi another person bi a wo hwe no and also say na yen take care of eniema na ya store no say na ye manage no se be ya e go for problem bi ama. I think say so ba fa ye funu a no call antenatal clinic. Okay. Ye wo bibi wo ho say ye kan say support person. Obi a ugidi wo hwe a wo a obeden obesi obeboa wo ahwe wo ba no. Sa key persons they are very very important. Sometimes your midwife no yetimi simple say they come to the clinic. Say omo ba antenatal clinic ombe de omo di omo beba at least when to me amfa na mba kra first 3 months no so to me de ne den eba ba ko 3 to 6 months so on to me fa ne ba ba ko 6 to 9 months so on ye den to me fa ne ba ba ko en cheche bebre wo ho no ma sankrofo no so ye be den ye betimi omu hia ye ka che madane nko a okofia e bia de okwa no ai ahwe baby no o ka say ya oh midwife on a den no makacho de no munim ye mem ye ni say sometimes one share yet me the then conflict of interest there den eba obi e che de onim aha be say de obo wa hwe baby no bedwen say de o ka no ye den untie ye ma me na me yense wo no na no na me de hwe mo eno na me de atete wa bedu nne ye nyini ye kasa untie na afi ama depression be brave ho yampa because ye mother say so omo kasa ye ntie sankrofo yi nyina no sanke be ya
say wo ko antenatal say won form ye den omon bra ne nya nchekire bi e be den ye de be mom because handling the baby feed no ne breast milk wa express ato wo so farmer baby no wo de ahye fridge mu a wa warm na ama baby no kra no enye say timi ye den esi ho for some hours yes na mmoa wa ebetimi den abem ama wo de fidi akola na obetime nya yemtuo ne niema bebre wo ho nti sa key persons ya emwo ya brabo mu no sankebe ya wo continental na wo ka ho ekọ no muntie efutuo ne ne enti nyame adom yetime ya exclusive ne ya twetwe bi ahye fridge mu sai ne no so ye yi ba abonten a yenya no heat no ne hye no nuru sai ne yetime de ama abofra no inti se wa express milk na ashe fridge mo no se wo express milk no na wo di si me fan se na ma express e bia me ko ejuma ma express milk na anope menim se me ba ne ye den ye de be ma na anope ya e betimi esi room temperature for 6 to 8 hours inti no betimi de esi baby wa express na fresh no wo betimi de esi baby wo de be feed akola na 6 to 8 hours na ye se ye den at room temperature won fa ma akola no so we express so now with the chef fridge mu a you can say 7 days within 7 days no say when you den untimi mfanya den e ma akra no so with the chef freezer between 6 to 1 year say untimi den emfa ma akra no nti said ye kan ye no say uyi a unim dodo a obaya den etimi nom within a day nti say wo ko ejuma de wa express na e the freezer no so uyi ba uyi a won fan to what the best fridge said the be ya e betimi aden wo ho a e betimi aden anane nkakra but still within certain temperature into within a day no nim say wo ba betimi ano maybe a you can say 500 mils and I said 1000 mils depending on how the baby will feed her o hwie kakra e bia at a feed no baby ne betimi anom 180 200 mils wo the go bottle no ma yen fancy in social whilst the you can say blog no be my blog na neighbor wo hwie gu cap mumpo a yen fancy insu a esi jaso ehru yenye ne sa wo sa insocial ni bi den egu cap mu a na wo de esim na wa hwe ne hye no from time to time na wa hwe ne hye no so se wo hwe a wo be de begu won se echi ashe se enye shi bebre ena enye den so enye cold bebre now the na wo de efidi abofra no me bebie phone lines na yenka we nyame adom ya wie exclusive no ya no wa kire yenuane na yemfa mankora no be sure say we in card no so ho nti wo mo 80 ye bie phone lines no 030221 6561 0302216562 0302216561 na onso waba na yenkoma ye die exclusive breastfeeding enkomoi na ne onso wode aba nti no ansa na ye beko ye first call aso no ya ye exclusive na wie nti nuane be na ye say abatan no enkra no ye de ma wo mudie say we exclusive ni bia ye wo mothers baby ho no sometimes omo get confused say abreben e na me introduce aduane ema me den ema me ba no they abofra ne better 6 months no sa day ni na den say we introduce but ye hwa wa makra no fu okay menya first caller me do for me mo ajodo wo ba Nyinsen Ne Awoɔ so yo mushima ne da ma si ni chichamu da se papa minti o na frefi nya nwumre from fi Santa Maria yo minti we okay da ma si pa mo chichamu chichi very good mushima na my wife wawo 3 years akola no enya meningitis infection mpere mi bi sede ofi ekona obviously abufran because most of the times ofi komo ba no for no or the can be papa wa no be for at afunu me no ko nde English on ade do wo bin shi wo ho po asana nko gwa mpa bin shi bo ho ano e da tunu to ba be mo safa for no da to afunu e bia ya ko nto kwa okay sisi abufran abaya na another thing
otumtwe enufo no go feeding bottle odisi wo odisi freedom okoba ogutum aba farmer and also overheat hot water or the feeding bottle nation na hot kaka amado odama na sisa bu free nyama no get this infection o fi da madana Debbie, asa yedi nkomo yi watie ya abeduru ne ya wafre. Mbasatu wo mfinfin. Se sie kura ye bie phone lines ye no wakan no wo kire ye kwan a ye be crowd no for nsuo na ya twen si ho no. Wo fa nsi nsuo hie mu ansa. So hu but wo de yate ye be you question anu so de ama na mom ya me yadom o kina ye mfa akra ne hospital. Modern hospital dada. Oh, hospital is the hospital. Yo, mama na emu enya se say so wo blame oba no nko a why na o pepa no so what say ya ka ho asem say wo fra bonten ba hohoro wonsa na wape eyi tawo neat na de pepa no fo na no ansa no ama akra na say no so what say say no bia na no wo ye ma no no Boko. Which is not good. Where am my first one and I'm my fourth one? Oh, I'm the first one, mommy. Be Boko, and your before name it, there's a while what he is on the on your crown or hospital home. The hobby. I better because will be an wanting your botre. Won't I yes and what is uncle away into your before first one ye manning your problem amount until the aquasweaty why ye benya and sanama meda say pa for Francois Humanos made off me more to Nyinsen Ne Awoɔ so. Although I found bath in you are Glenkum or watching you meet you. Let us question name Edding kind. Abufenya nsia hia na obetumi etwa nenufu nsia hia na obetumi etwa nenufu etoso mienu unze owo owo a leba na nuta mu etwa nenufu na ebi wa asan anyi nechi sa na abufa no nenufu na infect and so how be manana. Okay meda se papa meda so foforo so e wa homa no so meda fo memo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so oba wa fa ho apa oba pa meda se na ofre fi hia nwumre Bajo me free Santa Maria. Ne Santa Maria for Okru minti oba. Bajo me how ni say me man o mo yenta for. Enu metimi a breastfeed o mo nko 6 months and enu metimi di bibi aka ho. Ntimi fa bibi aka ho ye exclusive no. E say o mo nya say. Me wo ye apa me wo 8 months. No mo ye mema me no. Ada mema na uye mashiwa na se de hina. Se mema do mu didi kakra. Yes sa. O first one ya na. Bacho second. Na o first one ya exclusive no. So when ye mienu nti mi suro kakra. Insuro ma me na so obeche ma hu bia mo. De hia so obedi di ye. No ayo ne ma ye. Ye no ma no. Ba ko no ye exclusive ma no. Bacho ane. Oh yeah sure. Bacho ane. Ti ada na edu ntafo so mbe so mbe benefit. Sebeso omo dia. Ebeso omo abro so yeso omo eye funrete so omo ansa wa mo o kitu e bi enti ehia banku akese na wudie ni bi o bacha mate me da se oba akoso ne tie ye na nyame nti obawo afa ho afa aban so wai ye da se ofoforo nso ahoma no so me do fo me mo ajodo oba Nyinsen Ne Awoɔ so obawo afa oba pa me da se na afre fi he me fresh latte mo Auntie Juliana na yeah. Hey, Auntie Julie. So. So. That's your brother play when it's not a chip. Minimum yard, yeah, Obama will value flat or down or transfer love between the child and you. Because our family was come out. And then you see that they can minimum yard. Era se Auntie Julie no so de anya adwe na esa agwaro da no fona no no Auntie Julie se eno so ka ho na ja wo kwa adwuma se wunjimi fa no fo akra ne nko ho nti na wa express ya no asi ho sa na ye kan but no fo ne de esa o de ma no o de to nanumu ya da se papa Auntie Julie of front so me do fo me mo ajodo ba Nyinsen Ne Awoɔ so pa cho be wa fa me da se oba pa bintie o I hear for if I to good evening me jo so mame me fa cho me grace Pato say
Me dey the Grace. Grace, Sister Grace, means you. Mrs. Dark, my nephew show only do me word that by person make a kakra. Oh, Kasauba. And say make a be afa me two sisters. And say oh no what we no yebi. Nana me late mother no ye nursing in more yebi pa. Na me kai say obey breastfeeding me bana or plain way be like penny. When me oye we fit try in species. Into say obey friend here no the I share ni way ni mu. It say obey ya no way see. No wa to show no wa hata. Oh before then no. Ewa no wa hata. It means say 6 months we no oye no. Eboa ne ba. Michael eboa no na insurance no eboa won pa o ma dream mu. Ebi na me second sister so ono so ye bi man master nyina ntia mi teme me de wanye bi kura nka be ha dwe mu nyina mo nye na mo fa nhyɛ mo me animonyam wo hu sɛ adwuma na okosua ye no ne mana benefit nyame nhyira ye by this time na ya ba wedding no na a year later ya ba outdoor no so ofofro so so me dofo me mo adwo do ba Nyinsen Ne Awoɔ so oh hello papa me mo adwo na yo na free he se pasa me free achu pacho minti o se pasa me why for no so ya we Facebook ni ba eduana joa ase wada ho ma pare no eno so na me say normal na say good ma pran say ya on sorry no on sorry wada ho na akra ne nom o ya exclusive ni bi de se pasa so the me from Nyinsen kakra me appointu okay ana mo so baby okay, Mate, Kajanzo, Akronia say. 1 year 4 months. Said any more cool, did you from Mama finish? But and also your question, Pacho, Mamines, or be ya no, my why, Papa Medas say. Offer from so made off me wanted over Nyinsen Ne Awoɔ so. Over from it does say, Oba meet you. Mau, many 6 weeks. But me knew ya or me to stress and to move for them, my papa, to meet them the money to and for this. For them by MCS. Kafra. Now, croon away. I am no quick to my team, done I can know swam, the funnel. And sorry, me couldn't say, we no for them to them, papa. Oh, can't try, dear, but the best pump, the other back at train, this was my family manager. That's another small press. We are the third one. We are the third one. Now first and second, oh yeah, dear. And almost waiting to your personal manager. Who's in when you be at it home? Oh, I'm both, but we are 5'8" and about we are 4'5". Yes, now yes. Yes, some more. Ebe. Ti mama na ezbe tu fo no ahwe how a wobetimi anya bie because no fo so ni do ohia. So ohu didi ye stress no do so but wanya wo na ide ohu. Me da nyame onya kakra na no so sa ohu. Nyehwe. Ebe wie no wobenya akina de be che na ba mu se dudu no. Me da se. Enti yemfa ya last caller. Yeah, we okay. Nti Mamines, em say me die che be pick course no sa yenyi ya no fa momo. Okay. Obi bisa say ebreben na ye twa ye ba enufo. Aha say ye hwetete na yetimi breastfeed ye ba ebi mo kwa timi do 4 years. No ba no asa abenum nufo no. But say asa wantimi enfeed wo bakra no enye 2 years. Okay. Aha. Into 2 years no betimi adan etwa no dan nufo. Aha. Ena obi nso ka say ne yerenyem ena baby no was breastfeed. Na no say wo breastfeed na bia wo sanyema. So wo breastfeed na wo sanfa Nyinsen a hwinsi wo kwan say obeye dan wo bejai nufo no ema. Wo bekoso amadan ama nufo no. Panini no nufo no. Abra Nyinsen no eye dan ekọ nanim no taste na nkasa ye dan esesa na abofra na nkasa efri ni pemu ankasa ye dan ejai aha. Nti say o fa yefunu na o breastfeed ya say won so aso nya dan ma
ama oba ne nufo de oka se wa wo twins no na ontimi nya onyem twins na obisa se owo a obetimi aye exclusive na obetimi aye ama na bro sokra the more a wo breastfeed no the more we the milk production ye den eba inti se wonyem twins ahwen se ho kwan se ontimi ye den enye exclusive breastfeeding no na megidi se nyankopon ankasa nim se wo be wo twins na wa prepare body no for amano inti obetimi aye ama na bro so obi nso say na we aya ne beja 4 months aya oda ho eno ye den o ma akwa no phone ye ka say positions ne de ye wo bebre say position a wo betimi aya ama oba no phone no ye wa hohoro bebre say ba ko ne say wo da ho sideline say wo da ho ama oba no phone no hwe ensi ehwo den ehwo kwan ba be make sure say wo ma ne no phone wi a wonfa akora ne nye den ento ayeya wo be ma na da ne nchen mu say de be ya breast milk no entimi ye den fa ne hwini mu anase bibi and your last call and answer say wawo 6 weeks near ye CS. Now that's the third baby because of stress on to me then funsoning to me emba but me name so bet me your support bia because exclusive breastfeeding nankasa benefit e wono so bet me your support bi obi kro be ba be boa nan kakra bi na nkra no so se ne okono mumodu but so umuyedua you can still hear them breastfeed the more wo breastfeed akola na the signal no ye den e de kwa adwen ni mo se akola no ehia den nufo ebebre na adeba konso amede be ka ho ene se nufunsuo no ya chiche mo bebre se de medi kanka se cholesterol no wuyi cholesterol ni fi wa de aye se yellow no ye wo transition milk no 2 weeks no eno na eba ena ye wo matured milk no so ye wo hind milk and then fore milk ye wo de edikan ena de den de wo etwe no ye hwe mothers bebre na so ma ne banufo a ode ne to hakakra no weyi baby na kwa hakakra no weyi na kwa hakakra ba ku ye nso ba ku ye aduan de bi enya sa ne ma se wo de baby ne to no fo bankum no na baby no no ma wo be make sure say obetimi anom no fo na ye den ama na che amemu aye den aye ha because the edikan no containing about 90% then water and at the wo eche na ye friend hind milk no enu na enuane no ne fat aye den ahye ne ma etimi nko na nkra yi no mo etimi ma akra ne hihye ne asande na ba ha etimi ma akra ne hihye ema ne timi ye den ema ne weight na ne mudro no ekọ enim nti ye be stress wo na wo ma oba nufu a wo de ne to ha wo be make sure say obennom amemu aye den aye ha wa empty na answer wo de na akọ the next breast no nti ya wie ohun ene ye mfa ye nkomo no ensi am ye sure say your questions ni nyina so maame na setimi ayi ni nyina no ede amaye bibi che wadwen ade ohia so beko Greater Accra Regional Hospital ana ko polyclinic be bia be wo bia na wo de wabofra no akọ ana oba no omo no fa no ye kuro no so ede na ya na ano no ye kura ye wonne ma bebre so ho no ma ebetimi esi ubenya efri unufo no ma say yare na enu ye crack nipples ye ka ne nufo na no aye kro ebi mu bebre na se wan fa akora no wan position ye ama nufo na no black ni nyina ye den enremu a ayesa akora no twe unufo na no nti ebe ma unufo na no aye den aye kro eni enyumre ye mfa unsi ha ye da se Yami Shrao Felicia Mate Dodu, Senior Midwifery Officer with Greater Accra Regional Hospital, and you may exclusive breastfeeding. Nada Roma on a dim come. Mamma Mamunchia, Agosia, Nyinsen Ne Awoɔ. Fakosia Brano Mohena Kakra. See, Akosian and Edina Honko, who said, Yayan exclusive, a man who wife, a fair, any chinny, and a color, fair, kama. Agosia.
Yamisha ati nenyini be penipa ati aha nti se mo hu yakohia nti obia sa wo hwe oba no ye exclusive ni bi mana yare bia nkan bibia anye no na se wo hu se wanyini fefefe kama se de yakohia nyini eti ho no mo kama fefefe enti aha na brema kwane enkomo ne de asie endpoint homeopathic clinic na Roma eno boy echidom prostate no ochina nyame ya adom akọ mema no ko check e ma cancer mfa ne ho nyim o jonso ya o ya o chimansa na ba ko ose brown check ma free man no so sa infections sisi ya wo ho kwan kono ahwe a wodie no mama e free endpoint no 024486 7068 024486 7068 aha na be ma kwan numre Nyinsen Ne Awoɔ nkomo no yɛde besie nyamehira mu pi Facebook for Adom 106.3 FM yɛda mo ase ene fia amankwa atamaklo page nso yɛda mo ase je ko na daro ma na de into Facebook live na shine akwanso na daro ma o produce show no adepache ne nkwa hoden ɛwɔ hɔ a da sene nso yɛbɛsɛ hia yɛda